Salamat ngan an aton masunod nga mag-interpretar sa aton kuratsa mao ang sayo sa aton municipal kagawad ngan papadisan sa aton sangguniang barangay member Pilotio PD Ases ngan an aton municipal Diaz ngan an aton municipal kagawad mao si Kagawad Angel Onay. Salamat Barangay Kagawad Pilotio Diaz ngan Municipal Councilor Angel Onay ngan ang aton mga bisita ang iya mga kaupo nga diri na ubsan kwarta terminado kada na kuratsa Kagawad Ropo Wabas, ex-mayor Juju Madira, ex-Kagawad Hel Onay, Kagawad Alma Bugna ngan ang aton mayor Lerma H. Madira ngan ang aton barangay captain Aadina Honorable Kerigo PD Ases upod ang iya kasubong sa konseho Kagawad Ronron, Kagawad Doksol, ngan Kagawad Wow.